Za konec nocojšnje oddaje poglejmo še na rdečo preprogo letošnjih Oskarjev. Tam sta se po dolgem času spet srečala naša stara znanca iz Titanika Kate Winslet, ki je bila nominirana za žensko stransko vlogo, in Leonardo Di Caprio, ki je letos po 5 nominacijah prvič dobil kipec za glavno moško vlogo. Na Oskarjih je bil tudi naš posebni poročevalec Marjan Jerman. Kje pa imaš Di Caprija, sta spet skregana? Where did you hear that? Come here, if you dare to. Ne morem čez to ograjo. Watch out, there's a cockroach. Come here. Come here. There's an asshole asking you if you are angry with each other. Oh, you can't take them seriously. A zdaj se spet frenda, ali kaj? Di Caprio, a je res, da dovozna pot na vašo parcelo pele po nejni? Gospod Di Caprio, koliko ste plačali za asfaltiranje dovozne poti? Don't listen to him. Come on, let's go. What access road? Hey, what you doing? Knock it off, leave me alone. Don't behave like that. Everybody's watching us. Je res, da je tista trasa javno dobro? Še eno vprašanje vam, a imate gradbeno dovoljenje za bazen na vašem posestvu, pa kdaj ste ga dobili, če ni skrivnost? Leave me alone, Jerman. No, a boš kaj pripomnil? Tudi jaz bi se rad enkrat sprehodil po rdeči preprogi. Je kakšen problem? Greš v lesnino, jo kupiš, položiš v dnevni sobi in se sprehodiš. Ni slaba ideja.